ya katika salamu vyani wa kisomo na ola kinandu nendeka kuosa na uhuito maundu ma kisomo na kutangia ndoto sia amanyiwa ni kwithwa maundu ma kisomo ni mabingi sikite itino ilovia kukwama kuma kwe silikali amoma enenthi na asia iku ya matungulu mawetakana mesilite vinda yumu itino amanyiwa kusukumwa kuiva mailo ma skulu ni kwithwa sukulu mbingi itana ilovia mbeanu sia kuendesya maundu ma kisomo. Boniface enende mahotakana kisomo na ndoto cia manyiwa ingi kimwesioni withu ingi maitumia vinda ya saa menza ni malatiti ilovia cia mailuma maskulu o ila maile utumia masaya kuendesa maundu ma kisomo kindu kila chumanitwe na kwithiwa maskulu maingi matani ilovia mbeanu kuma kwe silikali cia kuwatambu maundu ma kisomo ta enende itokolia silikali ile chembesa cia siana cia skulu nondo asime na challenge kinge tayitwe tamwa mweso ula siana sietele metiani na nitukuona siana sitembea malelo ni muno itumitwe mbesa of which kiyo sound ni sana tike ndukeseo na nikiuchangia kuthea grade kwa siana na wana kuituma mwako siana ibaluka nundu ibinda ila jinge na ila ya metiani ila sensitive metinda lelo muno o nitukulia silikali osia account na serikali la nene muno mafandi maskulu nikenda siana itone kwira na vinda seo ya kweyomanisia metiani na kusoma umeweta kana nuva lukuma ni tongo wa umundi ndeni wa serikali ya kati maendekezo vya na matambi mame tukima kwa uvasi kisomo na wekuwa tamba gondova ilite na sisiane sajunga likweno siana kutayi ila ambapo seli tukuda sisi ni klasi ni YouTube nena indisi idomelo ngona makwira wasingo na makwira asima ende na udhi makwira mabango ona kwa ni sawa ngosera ngo nitwa mwana nini cha mbese ise ni kuma ni kisidikani mumu tukweti hata ni tuendese ki ikita pia situ ya pia omikya pandu penna dina utongo ine vitu utongo ine suvitu tuenda tuma no tupanga atwa mai banga nitubangwa lakini mundu itie twenda ibanga tuibange nindi nena ndeu pia mundu nyamwena ningwa ni muone serikali mana ndo muteka nikienda mundu sia na isi ndio mundu zisukulu na alimu nimeenda kuipa na ni isi ndasi kuotala ile ngisi musi ndingi kana sina lama ukwati munini maedho na vinda yumu kumbanya manyuwa moko lika maskulu na kuikwati silikali kumevya kimanza kingi no kananga nyuwa mwamia nisi ndoto sio lakini dokolwe oniende na kuika masabu yasu nikira masabu makana mwana wakwa ningo mwevya ila ngili miungweli mbeze itu atikana tuwa ni mbesa au kidogo silikali hatu nangakila kurunenga ikiti kona kila kitu na eda tuwe kwata tuka tuwe yumye mwene ndimu tuko ninga tuwe kana nye mwene niungame na kuwe babisi ni bangili miungwelina na ninu mazia koti na vyo na vina kamoda ninu mazia koti na wale ninu mazia koti na kusia iwa watu ikata nindine na tani mwene nde watala nana keso na siana nisha kama mezi na ndina uwezo ona kwenda mtihani kuweka baba serikali imejembesa siana hizo niwo siana sia university na kitengo sia yoloma joine ama skulu mo no tukolie serikali kasisi keu ikamale keliombesa nikenda bado na mume ikaafectiwe nundo nitwesekana kisomo nicho kesa wana kisomo nikindu cha bata muno ndene wa musi na nikito ila musiai okwatewe kanondo economy nayo bado ne yanangekie na serikali na ingine tasoeye kana ni manenga andu mauterio ma kisomo dali tafadhali tunakulilia sana wewe president na tuikuia muno nikienda kindu kicho ndo kitu right ukenda musiai emu yani kaundi na Masako nyenetoa Boni Motesea.